U maloj dvorani sportskog centra Franko Mileta u Labinu danas je održan sajam poslova 2024, na kojem su se predstavili poduzetnici i obrtnici s područja Labinštine te zainteresirana sveučilišta, veleučilišta, učilišta iz čitave Hrvatske. Nakon prošlogodišnjeg osvježenog koncepta i odlično prihvaćenog sajma poslova, i ove se godine nastavilo s karijernim, ali i životnim usmjeravanjem mladih Labinjana, ponajviše učenika završnih razreda Labinske srednje škole. Ono što radimo je usmjereno na dugoročno poboljšanje kvalitete života naših mladih sugrađana za koje želimo da se nakon školovanja vrate u grad ukoliko idu na fakultet u nekom drugom gradu, ili oni koji se zapravo ne odluče na studiranje u ovom trenutku, da nakon srednje škole već na ovom sajmu poslova vide koji se poslovi nude u lokalnoj zajednici, u našem gradu i da se zaposle. Ideja sajma poslova je da preraste u dugogodišnji kontinuirani projekt grada Labina i pridruženih partnera koji se provodi s ciljem okupljanja svih bitnih lokalnih dionika rada i odgojno-obrazovnih institucija. Danas je sa nama 25 dionika, maturanti su došli ovdje, razbježali se po svim ovim štandovima zato što izlagači imaju tu slobodu da si sami kroje sadržaj na svojim štandovima, pa od policajaca do vatrogasaca do svih firmi i fakulteta. Zbilja imamo različite ponude i sadržaje i veseli me to što su učenici jako aktivni. Na sajmu se pored ostalih predstavila i tvrtka Rockwool Adriatic. Prekrasno mi je vidjeti ovoliko mladih ljudi koji su zainteresirani, koji žele čuti gdje se mogu školovati, šta mogu studirati i gdje se mogu zaposliti. Gost sajma bio je poznati lovac iz kviza potjera Dejan Kotiga, koji je specijalno za ovu priliku osmislio pub kviz za maturante. Ja se uvijek trudim napraviti dobar kviz, prilagoditi pitanja publici, da publika zna o čemu je riječ. Tako da ima malo više, recimo, mladih ili mladenačkih tema, u smislu malo više filma, glazbe, sporta, malo manje fizike i mitologije. Grad Labin i ove godine spremio inovativan način motivacije mladih ljudi za aktivnim sudjelovanjem na sajmu poslova. Oni mogu osvojiti nagradu u bilo kojoj od 3 kategorije, a to su pub kviz, društvene mreže ili životopis, a za svaki od 3 postavljena izazova osigurana je nagrada od 1000 eura, dok će pobjednička ekipa pub kviza zaslužiti i vaučer za picu u restoranu Pentola u Rapcu.